kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisitse kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona tse itlhommeng pele di emejwana. We have called in the ambassador of the United States, Ambassador Bozeli, to explain his undiplomatic remarks. Letona la dikamano tsa matjhaba Ronald Lamola o re Afrika Borwa ha ya thabiswa ke ditshwaelo tsa lenqosa la America e leng Brand Bozal. The strikes against vital civilian infrastructure in the Middle East, as well as their widening geographic spread, are further increasing risks for populations across the region and beyond. Kantoro ya lekgotla la matjhaba ya ditokelo tsa botho e boetse e teka boipiletso ba hore ntwa ya botjhabela bo hare e kginwe hanghang. You are part of the other faction. Kaolelehlo ya lekala la sepolesa ho ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng le mogenerale Richard Chibiri o latotse hore ke karolo ya lequlwana la babelaelwa hore ba sebetsang le Bosmisi Matlala. Mohi re a dumedisa lo amalokano kanaleng ya mantlha SABC 2 le SABC le hae ke thatwa hlanyane mme ka jeno ke tla hasa mmoho le Mphotime. Letona la dikamano tsa matjhaba kwano Afrika Borwa Ronald Lamola o tshetlehetse baqolotsi ba ditaba puo Pretoria moo a seolotseng ditshwaelo tse entsweng ke lenqosa la America kwano naheng Brand Bozal. O boetse a bolela ha Afrika Borwa e le malalalaotswe ho thusa ditherisano tsa kgotso ntweng ya botjhabela bo hare. Mabapi ditlaleo tse reng lenqosa la America kwano naheng Brand Bozal o entse ditseko tse hlano tseo America e batlang hore Afrika Borwa e di phethahatse ho bolela ha ba bile le kopano le lenqosa lena la America. We took his comments with a very dim view, hence we had to call him in on this discussion. And on the issues of the 5 demands that has been raised, it is, as the DG has said, has come through the negotiations on trade. We have stated our position that the issues of trade and these demands should be separated. Ntweng e ntseng e kupa ina ntse botjhabela bo hare letona le re Afrika Borwa e ntse e le ka mawa a ba le ditherisano tsa ho fihlella kgotso. We remain ready and available to support any process to a peaceful resolution, to a ceasefire, and we have continued to call for opening up of a dialogue amongst all the warring parties towards a peaceful resolution, because we always believe that no military solution can be found in this situation that can be sustainable. Lamola ore le ha Afrika Borwa e sa bone ditaba ka ihlo le leng le America empa Afrika Borwa ha e soka e qholotsa America. Kantoro ka sehlohong ya mokomishenara wa matjhaba a kopaneng wa ditokelo tsa botho e ipileditse ho bohle ba lwantshanang botjhabela bo hare ho dumellana ka ho fedisa ntwa ka ho panya ha leihlo. The strikes against vital civilian infrastructure in the Middle East, as well as their widening geographic spread, are further increasing risks for populations across the region and beyond. There have been extensive attacks on residential areas as well as on essential services, including health facilities, educational institutions, cultural property, and water and energy infrastructure. We are deeply worried about the health and environmental consequences people will suffer as a result of oil fires, including acid rain contamination. Ha re kgutlela kwano lapeng baahi dibakeng tse mmalwa Johannesburg tseo ho tsona kenyeletswang Riverlea hammoho le Westbury ba amohetse ka diatla tse pedi ho romelwa ha lebotho la naha la Sesole dibakeng tsa bobona tseo e leng kgale di aparetswe ke maqulwana a ditlolo tsa molao.
Batho ba mmala ho kenyeletsa le bana ba hlokahetse dintweng tse sa kgautseng pakeng tsa maqulwana a ditlolo tsa molao a etsang hore baahi ba bangata ba dula ka letswalo. Baahi ba re ho romelwa ha sesole ho tla tlisa tshepo ho bona. Sena se tla ka mora phatlalatso ya mopresidente Cyril Ramaphosa kgweding e fetileng nakong ya pulo ya palamente hore mmuso o tlile ho romela sesole Gauteng, Western Cape hammoho le Eastern Cape ho lwantsha bonokwane le barafi ba se molaong. Dipuisano tsa WhatsApp tse hlaha nakong ya dipotso komisheneng ya matlanka di fana ka maikutlo a hore hlooho ya lekala la sepolesa la ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng e le Mogenerale Richard Chibiri e ne le karolo ya lequlwana le qoswang ka ho thea maqhama le motho ya belelwang hore ke setho sa mokgatlo wa dinokwane e leng Vusmuzi Cat Matlala. Melaetsa ya WhatsApp e pakeng tsa hlooho ya lekala la sepolesa ho ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng Mogenerale Richard Chibiri le Sergeant Fani Nkosi eo ya neng a bitswa ka Paki F pejana di bontsha ha ine e le karolo ya lequlwana leo ho bolelwang hore le ne le sebetsa le Vusmuzi Cat Matlala sepoleseng. Looking at all of that, it may suggest that you are sharing about the National Commissioner, about General Kumalo, because the PKTT, because you are part of the other faction. Empa Chibiri o latotse bosehla ditlaleho tsena le ha bopaki bo tekilweng ka pele ho yena bo bontsha hore ena kapa Nkosi ho teng eo ya ileng a loma Matlala tsebe ka letsholo la sepolesa leo le neng le reretswe ho tshwarwa ka la 6 Tshitwe motseng wa hae. That's why it is a source of concern that the head of organized crime owed Mr. Matlala money at the same time that Mr. Matlala was the subject of a criminal investigation. Commissioner, no, I won't go anywhere with this one. Mosebetsi wa komishini o tswela pele. Maleftenente Mogenerale Francine Vuma o boleletse komiti ya palamente hore o ile a tshwarwa hampe ke ba ka sehlohong ka hobaneng a le kgahlano le bobodu le ho se latele ditaelo tseo a reng di ne di se molaong tsa letona la mehleng la sepolesa e leng Bikitsele. Vuma o ile a kginwa mosebetsing ke mokomishenara Fani Masemola ka 2022 ho fihlela beha meja fatshe kgwedi e fetileng. Mogenerale Francine Vuma o re qeto ya hae ya ho kgomarela seo a dumelang hore se nepaetse e mo baketse kotsi mosebetsing. Dipatlisiso tsa hae mabapi le bahlanka ba ka sehlohong ba sepolesa le tsela eo a ileng a sebetsana le tsamaiso ya di-PPE sepoleseng ke a mang a mabaka ao a beileng. These people came to my house in the middle of the night, pointing me with guns, they first went for the gadgets, and then I created a conversation with them, I must say, with their leader. And they said, they confirmed, he confirmed to me that, yeah, we know that you are a police, we know that you have a firearm, we know you have a safe. And I said, how do you know that? He told me that, yeah, they've been sent to kill me. Vuma o re Masemola o ile a mo bolella hore o tla sa kgatello ya mo khina mosebetsing. Komiti e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Tshebeletsong e bofifi e neng e tshwerwe ka jeno Soweto e mothei wa Congress of the People le Musi wa Tharalekota o hlalositswe ne le moitseki ya Sepedi a neng a tseba ho hlophisa mehwanto wa boipelaetso. Qhoku ya ntwa ya Tokolotho Zamile Botha o ile a phetha pale ya mohlang ho neng ho thewa Shikota ka selemo sa 2008 eo ha morao ileng ya bitswa Cope. Long live the fighting spirit of Tharalekota, long live. Baitseki ba Tokoloho ba ne ba boledisa Tharalekota ka hore o lwanne ka boitelo ho hlokisa mmuso wa kgethollo botsitso. We built organizations and alliances into a formidable front that made the country ungovernable and took apartheid down by the end of the decade.
E mongwe wa diqhoku tsa ntwa ya tokoloho Thozamile Bota o re sethatong mokga o ne o rehilwe Shikota o reheletswe ka Mbazima Shilowa le Lekota. Bota o tswetse pele ka hore ha isa le tsiedi jana seroponga le pele mokga wa Cope o thewa. Only a mature person can write and be so objective and positive about somebody that he fought for. You must remember, Terra went to court with Shilowa. Ati motlatsa mongodi kakaretso wa pele wa ANC Nomvula Mokonyane o re Lekota o ne a dumela hore baetapele ba lokela ho jariswa maikarabelo. We wish to thank the family for sharing Terra Lekota with the people of South Africa, for affording him the opportunity to spend most of his time under the mass democratic movement. Eo ibile sebeletso ya pele ya bofifi ya mosiwa Terra Lekota. Sepolesa se hapile disebediswa tse balong ho dimilione tsa diranta tsa ho rafa morafo o seng molaong tlhatlhaganyane ka ntlenyana ho Rustenburg provinceng ya North West. Mepo ya Chrome e tletse mo kgaolong eno ya Moses Kotane mo provinceng ya North West. Le fa bangwe bana le makwalo tetla a go ka epa Chrome mo kgaolong eno, go bego fa bangwe ba epa ntle le makwalo tetla. Ke ka moo mapodisi gompieno a tshotseng didiriswa tse dikgolotse tseo di dumelwang fa di dirisiwa go epa e se ka fa molaong. 11 large earth-moving equipment was seized, the TLBs, as well as a truck. There was also a vehicle that's been seized. Dithunya tsa batlhokomedi tsa private le tsona di gapilwe. It was a security company that had high-caliber rifles, and as we speak now, both the SIRA as well as our designated police official are doing the regulatory inspection and check on those people that have been found in possession of the firearm. Ditiragalo tsa go epa e se ka fa molaong di tsamaye di kgoreletsa thebolelo ya ditirelo. Jaaka o bona peipe fa morago ga ronae. Go be go fa e kgaotswe ke ba go belaelwang e le baepi ba ba seng mo molaong. Se se senya matsapa a rona le tswelopele ya rona se ka go leka go isa di-service ko bathong. Jaaka Moses Kotane Local Municipality re kgale mathata ka this illegal mining. Le ka se se diragalang ka gonne ga se se mo molaong. Ditiro tseno ga di senye fela ditiragalo tsa masepala kgotsa ditirelo tsa masepala. Gape di ba le matshelo a baagi mo kotsing, di baka diphatlha le ditshenyo mo matlong a mabapi kgotsa a baagi ba ba fa gaufi. Sepodisi se re se tla tswelela go baa mafelo a tshwana le ya leitlho. Itumeleng Kgajane, SABC News, Tlhatlhaganyane gaufi le Rustenburg. Baqosuwa ba tsheletseng ba hlaeletse ka pela lekgotla la mastrata la Polokwane mabapi le letoto la dipolao tsa manang le dikopo tsa ditjhelete tsa di-insurance. Dipolao tsena di boetse di amahangwa le mohlanka wa sepolesa e leng Rachel Kutumela. Balatofatjwa ebile le barwarre ba lephodisa la pele Rachel Kutumela e le go Thomas le William Shokani, mogatša Kutumela ebile le hlogo ya sekolo David Kutumela, motswala wa bona Damaris Lepe, ngaka ya setšo Benedicta Mataba le Martha Raiders ba tšweletše gannyane pele ga kgorotsheko ya mastrata wa Polokwane. This case is therefore remanded to the 25th of March 2026 for such application and further investigations. Botšhotšhisi bore bona le molato o tile go kgatlhanong le balatofatšwa mola ra molao wa bona a re o dumela gore ba tla hwetša peila. Other three suspects have already transferred to the Polokwane High Court. That is Rachel and Anna, and also Majaji, who's the daughter of Rachel. Go le bjalo maphodisa a re Kutumela o rakilwe mošomo morago ga go golegwa ba re ba nyakana le mogononelo wa bo lesomedi yeo a tšhabelago go golegwa le gore diswantšho tša gagwe di tla phatlalatšwa gore setšhaba se ba thuše. We are looking for Robert Shokani, 41-year-old Robert Shokani, who is a twin. His twin brother appeared today in court. There is a J50 warrant of arrest for him. We have made contact with him and we have requested him yesterday already to hand himself over to the nearest police station.
balatofatšwa ka moka ba tla tšwela pele go dula ntlwana swiswi go fitlhele ge ba boa gape ka la 25 kgweding ya March ba tla tšwela pele ga kgorotsheko ga mmogo le Johannes Shokane yo ga bjale a sa lekolwago mmeleng gape le monaganong. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya Masterata wa Polokwane. Ka olele mona e mong wa Kurumane provinseng ya Northern Cape ya qoswang ka polao ya mme wa bana ba babedi o nyahladitse kopo ya hae ya lokollwa ka beili. Ho tlalewa hore ikanye motsumi ya dilemo tse 41 o hlabile Tshepang Lephoro ka mora qwaketsano. Ba tshegetsa lelapa le le batlang gore molao o diragadiwe. Baagi ba emedi ba dikereke ga mmogo le makoko a sepolotiki ba ne ba tsenetse pikete eno kwa ntle ga kgotlatshekelo. Tshepang Lephoro o bolailwe dibeke di le 2 tse di fetileng. Magwe yo utlwileng botlhoko o tshepa gore bosiamisi bo tla diragadiwa. Ga molao o tsaya tshwetso ke tla dumelana le yone. Ga molao o mfeila still ke na le modimo phela tse tsotlhe di tla senola ke modimo. Bao ba neng ba tlile go tshegetsa ba lelapa ba re ba lapisitswe ke dipolao tsa basadi. Re kopanetse gore khoto e sa ba ya fa ikanyeng bail. Ga re batle go mmona le kontle. Re kwatile re tenegile re lapile. Go opela ga rona ga gore re itumeletse gore o beilwe re itumelela gore o santsana ka nnela mo teng ga tronko e seng gore ga re ra itumela. Molato ono buseditswe morago go fitlhela ka kgwedi ya Seetebosigo go letlelela dipatlisiso tsa mapodisi go konosediwa. Molatofadiwa o kwa diseleng. Ke Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Mothibistad. Jwale ha re bona gore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwalwa tsatsing la horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabolo tsona ha di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ne hweba ka $90 barele. Mohi re ntse ho lekane nna le Mphoteme le fumtang wa latela ka tsa boemo ba lehodimo a re re kopana hape nakong e tlang. Haebe boroko. Tata ka tsedi ke le baba bui madume o tsa pele se maka jeno la hopula di se hona ka haro ka papuru maka pale bo ar sentse ke shibela hona ka mafikeng le hona ka ro ka pa boshibela mpare tsa shibela le hona le bo ale hola ho tla akaretsa hona dilo tse kgethileng ka haro tekong tebel fela mafasane a tseleng a re di mar shibela hona ka thoko ma bopoteng e tlebele moya ena ya haisale ho sane ho hlokomele hore pula se matla di tla le bala hona ka le bo ale holo fihla hona ka mafikeng di akaretsa ka haro gauta ho tla jwalo ka haro tekong ka thoko ma bopo ho sentse o bona hala fela moya e sa enkae a re shibela hona ka ka Pimaroro ka ka parabua ha pula tse bile tsentle fela e tlebele maru mona le mane ha re shebile teng di grate mahlo ke jala ha ja sa maotho se ba jeno hlakile hore ho tla tlofuthumale boholo bana ha empa ho sane e tla re grata di phamel fela ho mashome a mabedi a metse e meraro ka Pretoria tsamile le hona ka haro Johannesburg fere ena geng ka le fela ho lo shomela mtsobong ho fitla ho mashome a mabedi ka fela pa kontla ro pole ha re shebile ka Polokwane ka mafatsane fela a itsedeng a du malume sina re santse sabela ka Rotando le teng o tla hlo o pole fela le phalale le teng o pole Tabazimbi di di fitla fela ho mashome a mabedi ka ofela re shebelena mashishing o tla jala ka Carolina ka mafasane a itjadileng fela o tla le teng ho hlokomele hore o tla hlo futhumala re shebele e malahleni le hona ka haro emelo le teng re grati di bontsha fela hore o tla ba ho phodile di fitla fela ho le shomele mtse e tseletseng ka ofela boholo ba KwaZulu-Natal ka maru mona le mana re shebele Vryheid o tla jala le hona ka Lady Smith o tla tshetse fela he dikanetseng ha le Kokstad e tla hle qale bosimba ka jeno ho nna ho fitla ho mashome a mabedi a metse e mena ka ofela Komane le hona ka Romaletswai o tla hlo tshetse hona ha isale re grati ka Komane di fitla fela ho mashome a mararo a metse e mene ka ofela kano jole le teng le hona ka re kabega re ke sentse ke sabela hona ka amakhanda le teng o hlokomela re tla hlo ho tshetse hona ho ntse kwana bidi bene grati di fitla fela ho mashome a mararo a metse e mehla ka ofela Linksburg ha itse mrawo ka di grati tse mashome a mararo a metse e robang ka ofela tshebelo ka Belfast West le hona ka ko haro o tsere sentse ke sabela ka Riversdale re grati di fitla fela ho mashome a mane a metse e mene ka ofela o pa ka re tla hlo tshetse hona ha isale ha re shebile hona ka Upington ke sentse ke sabela ka haro Calvinia le hona ka Sutherland le teng o tla hlotshetse hanyane Kurumane le teng o hlokomele hore tla hlotshetse ka le hona re ka re Caravana re grati di fitla fela ho mashome a mararo a metse e mene ka ofela ha Freystata Virginia sentse ke sabela hona ka Rovelcom le Kroonstad sentse ke sabela hona ka Sosolo Tamating ka mafatsane fela a itjadileng o hlokomele hore bolo ba Freystata o tla hlotshetse fela he tikanetseng Bloemfontein Masokola reng le teng o hlokomele hore tla hlotshetse fela ho tikanetsa re shebile ka letamolo la Garipi le tla hle qale fela ho le shome le metse mehlano ho fitla ho mashome a mararo ho pa ka re tla hlotshetse fela ho tikanetsa re shebile ka Rustenburg le teng o tla
tla tlhotlhetse fela ha itekanetseng hona ka hare Glasgow tsentse ke sebela hona ka hare Otterdal re ga di fitla fela go mashome a mararo a mtse itseletseng go fela Mafikeng ho tla jwala hona ka hare Thotsa tsentse ke salbala ka Vryburg ho tla jwala hona ka hare Tang ho tla tlhotlhetse fela ha itekanetseng di grate di fitla fela go mashome a mabedi a mtse imene ka fela ba buitsa bile pele kalo ha e be e tshogotso